Ngubig voice lokweliqala ndiphuma ngapha yake kwelaqala la TV Matatela pha amantolwana mfowethu ndithi holeni apho ndithi nansi report endizoyifaka njengangoku ngalomzuzu kukhona abafowethu endihleli nabo ecaleni kwabo apha engizofaka ireport ngabo into eyenzekayo abafowethu ba-abuzwa ngobutywala utshwala bu-abuse abafowethu ayingaba ba-abuse utshwala ngabutshwala bu-abuse abafowethu apha abafowethu ngoku into eyenzekayo njengoba abafowethu behleli apha abafowethu bayithatha yonke imali ngapha ya xa bepeyile ngolosihlanu bahambe bayoyithumela kwamamyanchaza bathenga utshwala abayeki pha abathenga utshwala bayeka abafowethu and then abafowethu bade bashiye ezindlini kungekho nokutya xa begqibile ukuyitya leyo imali bayahamba baye pha kulaa mali ezalayo bafike phana bafike baboleka imali ezalayo for utshwala baya-abuseka obutywala buyaba-abuse abafowethu ndithi ke mfowethu mandizisa apha le report kwelo cala amantolwana ndithi rhole ngelengele inoba uzawundibamba kwelo cala ndicela ukubuza into yoba kubafowethu bangabe beva njani ngale nto endiyithethayo bake bathetha abafowethu bafowethu ndicela ukubuza uba niyiva njani le report endiyifaka la ireport endutsu kaloku leyo okay anytime